Dobar dan, ja vas pozdravljam iz Komiže. Danas smo tu, stojimo ispred punjača na električne auta i pričamo o novostima u Komiži. Znači, imamo gospodina, ako se može... Blagoje Babić. Dobro. I recite nama kako se živi u Komiže i šta su neke novosti zadnjih dana, tjedna, mjeseca? Trenutno je više manje ljudi, sve manje, jer umiru dosta. Dosta ljudi umire ovdje. I sad je negdje oko, ono što se kaže u onom smislu, bilo 750 eura, a sad je manje od toga. Dobro. A kakav je tu život zimi? Recite nama šta se tu radi zimi. Zimi je faktički se ne radi ništa. Dobro, a kakav izgleda vaš zimski dan, recimo? A šta, sjediš kući, gledaš televiziju i tako, nemaš nekoga velikoga izbora. A ima li neki posao negdje na polju? Ili... Ima, nađe se, ali sad teško je to, pogotovo kad su ovdje, dobro, nema još uvijek kiša, ali bude dosta velike kiše i nevrijeme onda ne možeš nigdje raditi ništa. Da, a jeste li brao masline ovu godinu? Ove godine nisam, inače idem. Dobro, a šta još radite? Poljoprivredi, bavim se svim i svačim, što se Imate kaže. li vrt? Ne, ja svoj osobno nemam, ali idem drugom pomoći, ovako nešto uvijek radim i tako da mi je to A recite nama priču, vi tu živite preko 40 godina, a kako ste 43 godine. Došao sam za poslom u bivšoj Jugoplastici. Aha, a to je bila fabrika ovdje, jel? Ovdje je bila i bivša Jugoplastika i Neptun tvornica ribe i hotel i građevinske firme i tako. A od toga danas nema ništa. Znači, ostao je nama samo turizam. Jedino, sad su sve glavni sistemi apartmani. Apartmanizacija koja se i tu čak uništava. A ova vaša fabrika gdje ste radio, gdje je bila, na kojoj lokaciji? Vamo, na ovo je prema, od ovoga sata tamo, ako možete onaj sat snimiti, prema tamo je bila. Na jedno, od njih 200 metara od sata. A trenutno što je sa tom zgradnjom? Ništa, to je sad uzeo privatnik, jedan iz Splita koji on, mislim, Komiža nije, ali on sad tu otvorio kao servis brodova i ovoga jednoga, ali to su servisi većinom pranje brodova, popravljanje motora i tako. Znači, bar ima ovih djelatnosti ovdje. Ima, samo što je to već malo i ništa skoro, ono što se kaže. A šta ribe? Jel vi jedete ribe, lovite sami ili kupujete? Ja ne lovim, ali ne kupujem. Jer ja radim za jednog prijatelja koji on lovi ribu, ja mu prodajem tu ribu. Aha, dobro. A koji je vaš omiljeni riblji recept, ako se može pitati za neke može. Jelo koje volite? Ima riblji, većinom su lignje, hobotnice na salatu i tako. Ok, hvala vama puno. Eto ga.